Lokovela ndi madekwana hu kotevela mafhungo pano kha Belran News Channel vha tshi kha ḓi vhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Zwimela zwi bveledza khemikhala dzo fhambanaho. Vhunzhi ha khemikhala idzi dzi thusa zwimela u ḓi tsireledza kha zwikhokhonono na zwivhungu zwi tshinyadzaho. Iṅwe ya tsumbo ndi indole ine ya wanala kha zwimela zwi fanaho na mavhele. Vhorasaintsi u bva Germany vho tumbula uri pseudo enzyme i tamba tshipiḓa tshihulwane kha u vha hone ya khemikhala indole. Mawanwa a tsedzuluso a anḓadzwa kha Journal ya Nature Chemical Biology. Vhorasaintsi vha ri vho tumbula matombo ane vha khou humbulela uri ndi one a kalesa u bva tshe ḽifhasi ḽa vha hone. U ya nga bammbiri yavho yo gandiswaho kha Journal ya Science, matombo a wanalaho kha ḽa Quebec, Canada a na miṅwaha ya biḽioni 4.1. Saintsi i laedza uri ḽifhasi ḽo vhumbiwa miṅwahani i ṱoḓaho hovhelela biḽioni 4.5. Tsedzuluso yo rangaphanḓa nga Yunivesithi ya Ottawa. Mapholisa vha Sekhukhune Jenfest vunḓuni ḽa Limpopo vha khou zwimana na vhahumbulelwa vhane a khou pfi vho ita vhufhura garatshini ya zwivhaswa ya Diphahane. Vhufhura ho itea nga ḓuvha ḽa vhu-29 ḽa ṅwedzi wa Fulwi uno ṅwaha. Ṱhoḓisiso thangeli dzi khou sumbedza uri vhahumbulelwa vho dzhena afho garatshini vha sumba mulindu wa tsireledzo nga tshigidi. He vha fhedza vha tshi khou livha sefoni ya tshelede vha tswa masheleni a sa ḓivheho mutengo vha shavha. Muambeli wa mapholisa Limpopo Colonel Malisela Ledwaba vha ṱalutshedza. According to preliminary reports, two unknown male suspects entered the filling station premises, overpowered the security officer and personnel on duty, and pointed them with firearm. The suspects then proceeded to break open the on-site safe and stole undisclosed amount of money before fleeing the scene. Police are appealing to anyone with information that could assist to contact Investigating Officer Captain Fana Mkhwanazi on the number 082 319 9526 or nearest police station, or Crime Stop number 08600 10111, or may use My Subs app. Akho guma ngolali mafhungo fano kha Belran News Channel vhasiyango mthetsheletse u bvela phanḓa na uri tevhelela hune vha ri wana kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube, kana uri founela kha 083 861 2263. U bva kha nṋe maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awangani ya swika kha sia ḽa masheleni. Belran Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.